Dalam kah? Oh, betul-betul kah ulai kat tepeh sana. Lanjut. Baik mana berhabar ceki. Ron lebih keterangan bahawa di kepegah kena. Yang pertama sumber bunuh dengan drone OO bak media sehingga Panglima TNI cok kesimpulan partai lokalnya sumber terjadi konflik horizontal dan sarang-sarang pemberontak inan saranggang. Jadi Bang Wandi kepegah hana rasakan kibat mepoh-poh penang pea hana rasakan menyekatnya memang Mupapa berapa? Ino ni pegah kena ke boleh gesek-gesek ro kena Ino. Watai diintimidasi, watai dipoh karakter. Ditanya yang bela di garis depan. Orangnya gaya kah berhadapan ngelon ni hana urusan ngelon. Kengkai hak betul cara. Jadi watai dalam keto bukti hana bukti lagi haba bersayap. Mereka saja dah pegah. Dah pegah Yahudi je urang tapi tak bukti. Jawab Yahudi. Jadi ceki lagi memang tu Bang Wandi menoi ro ne be nyodun naka jra urang yang nanggro be le nempu pe bangsa nya boleh pegah. Panen aku pepek, aku pegah aku di kaki mana? Ke kepentingan ro ne. Panen je iro lagi dah tu pikiran lo di urang ro ne. Ilmu kena kecuali ilmu aku pegah ke Bang Wandi.